Kubor naga Shim jong unong san Hima. Karat Sawsymper, kabahap Hima Maharam, is Kasil District, ibakan top ya kirang bak senong, menteri senong, haka arp santarik mentau benai kelalangkot arjar puai. Kilat ya kendu ya Syiem, badipay ya katanat ilaka, hau Pyrshah ka Kasihil Autonomous District Council Shillong. Ban Pyrshah ya kajing penmi hukum Syiem ka Hima Maharam, buun Shim halade Haduh 100%, laladi Jaka, hapok kane karait. NI 10% haka right, NI 40% haka senong, bat 40% haki tera Jaka. Kane kajing Pyrshah karait Sawsymper kadai namar, Syiem lapan kenya kikendon, kibalete haus nam cejar kena spa saw-saw. Nakliang jengi kinong ngilam jongka raj Sawsymper ka bakatup ya borok ki rang bak senong ki menteri senong hapok karat ngiliok banwan ya kendu yo Syiem ilaka hagneka klimat ka mata ban Pyrshah halor ka jing penmi notification lan ka jing penpanah bak ka jong Syiem ban bat kata ka jing penpanah bak ka jong Syiem kalong ban kini no ya ka hok bat ya penken ya kata ka agreement ka bang layete hapadeng jengi haus nam khat khandai spa saw bat kata ka jing penken ki jong Syiem kalong ba ulah kini no ya halor ya ka hok halor ka khendeu ka siap ya ka hok long try halor ka khendeu ka siap hakaba ladadon kajing ya di Jaka mentak mut Syiem unyo unshim 100% ka dobarat kan yo 10% ki dorbar sinong kinyo 40% bat ki try Jaka kinyo 40% kani kaba jingle ka jong Syiem kabalong Pyrshah ya ka agreement kabali ya soy haus nam khat khandai spa saw Kinaliang jongi kum kinilam sinong habang inayo ikininotis bat nyimla pada susabjar lane ban pun haka muslim ke jongi kum kinilam sinong namar batas yo ban pulai kini notis bat kini notis kelawan raji